Wayifihla umntwana. Izingakanani into songifihlele zona ke? Zingakanani? Manje mina ngibe umama weintandani, ngiphuthana intandani social worker mina Orange Farm. Zingakanani into sekangifihlele zona ubaba? Zingakanani ngaphandle kwalo mntana? No, I can't. I never. Kinto abana baka Never. Dumelang. Wa tseba hantlantle ke utlwa nna hantlantle ke sa tshwareya hantle moyeng di viewers tsa Jozi Bioscope. Okay, ke a tseba hantlantle le bone episode-ung ele ya meme o neng a utlwana le konje king le bana ba sekolo. Ke itse ke tlo le tlisetsa follow up. So ntwe ke ratang ku re tsamaile re le Jozi Bioscope ga lo etsa follow up ra batlisisa tlong ke le jwetseng he. Ke nnete meme utlwana le bana ba sekolo re bone di chats re bone everything. So ne tshwantse re khutlile ra tlo le bontsha episode eo ga nne ra latella taba. So meme o re yena a never sa khona o hlaya mo di camereng because of akere se re thotse re yena utlwana le bana ba sekolo. So se re mo senyeditse mosebetsi re mo senyeditse eng yena ha sa batla hantlantle. So se ke se ratang go se tshoke wa tseba keng di viewers tsa Jozi Bioscope le haibe mohlomong kentse mistake ke kopa linkeng fela hanyane o kopa fela linkeng hanyane hobana ke re la tseba gore kana kwengwe o na lo ba motho ka ntho tse ding nne o na lo etsa di mistake nne o na lo etsa eng but sentse ke pheisa se ke se thabelang go re ntse di follow up itse re tsa di follow up di lo ya tsa Jozi Bioscope ka o fela le maponesa ha re fihla wa batlisiswa re thotse di chats tse bana ba sekolo ba tjhakelang meme ba bang neneng ba bue ka di sex rona go bala le bona bane ba etsang. So se ke se thabetseng go rona re le Jozi Bioscope re thusitse bana ba bangata ba sekolo seo bao baneng meme a utlwana le bona a ba fa di 50 rand a etsa gore di 50 rand tse o ntse etsa ka go phasitse ganti bana ha ba phasa fa bana di 50 rand ka gore fela hantlantla utlwana le bona. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got today, and that's exactly all about Jozi Bioscope Bull Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on Jozi Bioscope to settle today. So guys, today ke ngole se ke ntate mona ke tlo mo fast baka so rena a ihlalosa re lebitso la ke mang ibile wa ya lemo motho molole kae sikhona kunjani ngikhona nami umuntu omdala bengisacela nje utshela ama viewers se Jozi Bioscope ukuthi wena kahle igama lakho ubani nokuthi uhamba nobani nokuthi kahle wawusibhalela ngubaba onomuzi wakhe oshadile manje ngicela ukubhalele nina lana ngoba ngifuna uku-introduce umntana wangaphandle manje ngifuna uku-introduce kumfazi manje bengicela ukuthi ningincede nina nambe mhlambe angazi ukuthi uzoreact kanjani so mhlambe makhona nina kuzawuba ngcono. So umuntu omdala into oyishoyo manje uthi wena kahle lo mntana lo bomfihlile and umfazi akazi ngaye at all ngithi yebo. So lo mntana lo muntu omdala into engifuna ukuyibuza ukuthi umthole after I relationship into yanini ngifuna ukuthi nje ama viewers Jozi Bioscope understand ukuthi kuze usisa vele kuze njani. Cha umntana ngamthola before I relationship lawo yomama ngangizwana nomunye umfazi kudala kodwa ngazange khona ukumtshela ukuthi nginomntana ngaphandle. Okushuthi umntana ke ngwana wa relationship ya motho wa phela Nhlanhla before uhlangana nomama omshadile. Kunjalo mama. So wena nomama wena limi olinyetsing njengoba uthi ushadile nina abantwana yini? Yebo sinaba abantwana manje. Balingana nosisi noma bancane kuyi? Cha bancane kuyi. Bancane kuyi. Yebo. Okay akunankinga ke umuntu omdala so wena today ufuna ukuthi nje masifika lapha umama azi ukuthi kunengane ngaphandle. Yebo. So njengoba umama atlotseba mama ke batla utseba ufuna ukakha ini umntana ibe muthotlang mo le atsebana le bana ba ha bona ore. Cha ngisho inkinga sengifuna ukuhlala nje ngoba ngibona ngiphethe imithwalo nje kanjena. Okay. Yeah ngoba lana ahlala khona akahlalanga kahle so ngifuna ukuthi ahlale nathi. So ufuna ukuthi ahlale nawe nomama. Akunankinga nawe sisa unankinga nje ukuthi ufuna nje ukuyozihlalela nobaba anginankinga umama wakho yena ukuphi umama kasahlali nathi ngihlala nogogo so bengimcelile ubaba ukuthi icela ukuhlala naye so that uzokhona ukuthi nawe ukhululeke ujabule mawunobaba wakho ngifuna uthando luka baba okay akunankinga ke koparitsa maye yes baba before Sam baba lo mntana lona ubungam-introduceanga ngoba maybe umfazi lona khona bokufihla uyazi ukuthi maybe indoda ingafihla ngoba lo mntana lo baba engafuni ukuthi lo mama engafuni ukuthi umtshade ngoba mawunabantwana ngaphandle into ezikanjalo umfihle ngoba yini beyisizathu mhlawumbe sokuthi umfihle. Cha baba ngeke ngamfihla ngokuthi angizange ngomtshele umama ngaye ngokuthi ngangicabanga ukuthi mhlambe angaphatheka kabi singashadile.
Oh, okay. Mr. John Slilavas, can we please move sibone? Njengoba nawe nana usho ukuthi bebakuphethe kabi and ufuna ubaba phambi kwakho. Ku-important vele ukuthi kube nomzali phambi kwakho. Angithi uyasho ukuthi umama akakuphathi kahle. So manginobaba ngibona mina Lovers kuyinto esharp. You understand? Yazi why bengibuza ntwana Yes, yes. sengiyenzela for la isiyakhona uyangithola cause uthola ukuthi sethi sifika lapha umama ethi hayi vele if bewunomnye umntana bengeke ngikuchate and kanti ukhona Oh, shuthi kanti vela no. ngisakushata sengizokulahlela ukuthi if unomunye umntana No, so no, bengifuna no. ukunderstand lokho No ngiya-understand scheme angithi nobaba phela kumele vele abe clear naye so that masifika lapha yasiye ngestory serisitse bang you understand Naye kumele Yes. expect the board umuntu omdala kumele expect naba yini masifika lapho maye ukuthi bewusaba ukuthi angeke kuchate manje maso introduce ayi ngicela uexpect noba And yini another thing nami into engistressayo manje uma mntana uyasho ukuthi akahlalanga kahle kabo mama wakhe so into engistressayo makazofika la if umama so baba ake ngibuze something so if lo mntana lo umama akamamukeli lana njengikamatso awomo nje kwenzakalani kuzowenzekala kanjani uzwenza njani Hazi manje ngicela ukuthi simncizame ukumncenga ngoba ngaphatheka kabi kakhulu manje mangala. because sengicabangile i-safety kagedle kabo mama uthi umama kakahlali kahle ngabe ubaba nangu and uyayidinga amasiko ukuthi beseduze kwababa uyabo That's so so she needs to be here That's la so isiyakhona yayi kubuhlungu khona ngifuna ukuqamba banga especially abantwana abancane abazikhetheli inkosi yami kaze usangena isikolo nesisi Ya ngisasingena isikole ngo-grade 8. oh ngena grade 8 asish nani sibe sane sizilungisele yeah mothomolo ne ke kopa go bitsetse mama re tla dula mo le ka hlompho le boikokobetso rona guys o ntsa o bitsa mama motho moholo so ya iyafundeka mara sisi manje nasesikoleni le ngoba umama wakhe ku-abuse lapha endlini akayi-affect maybe umntana sengisho mina mfana ngiyacabanga ukuthi uya-affecteka bekanyekeza funa ukuhlela ayi-affecte nani Iyang-affecta mentally. Ngoba like angikwazi nokufocus esikolweni lento le ngihlezi ngicabanga i-abuse engifila endlini. buhlungu nana yazi asikisi yeso kubuhlungu angifuni ukuqamba manga angazi sahlalela lapha ya mama mothomolo ne re kopa ka hlompho le boikokobetso mama le kae ke teng mothomolo ne ke kopa fela le ha re ka dula fatshe e re ke iqale ke introduce kopa tshwarelo ke Lady Blue wa Jozi Bioscope ke tsamaya le crew ya ka mona mothomolo re ngoletswe ke ntate so ne ke sa batla re o emelle so ka maoto ne re kopa go fela la re ka dula fatshe please mama ke a kopa mothomolo la o ka dula ka jwale mama ka lebitso mang ke se ka nne ke Nomsa okay mme Nomsa he re ngolotse ke ntate ka mona e re fela ke mo fe sebaka so re yena hantlantle a o jwetse gore why kahle a se busy le si Jozi Bioscope Ngiyabonga ukuthi Jozi Bioscope Makgadebe ngibize iJozi ukuthi izonginceda lana ngoba kunomntana bengumfihlile ngokufihlele yena ngahluleka ukukutshela nesithando sami ngoba ngangicabanga ukuthi uzongilahla into njengalezo kodwa manje umntana akaphili kahle la siphila khona umntana wami uqala so ngize naye lana nemithwalo ukuthi sizozama ukuthi sihlale naye sibonisane bengicela ukuthi umamukele jwale mothomolo re tsa jwang mama mntwana khona mama ke yo re tsamale unangakhi sisi Na 15. awuzangitshela ukuthi nabantwana abadala sebayasebenza already sebazimele cha wena mama ngisabile manje ukutshela ngangibona ngathi ukuthi ukutshela kwami kuzomoshela into eyiningi kodwa senyabona ngoba angina chance ukuthi ngiqobe uyangilinga awufuna ukungenzani uzohlala kwami futhi abantwana bami bona benze njani so umuntu omdala ngicela ukubuza something I think ukuthi lento angi-understandanga kahle ubaba unabantwana abadala into engiyaziyo mina laba abasebenzayo la ngilethela yona manje kwami umuntu omdala wena labo uthe ngithi wena nomama ninabantwana abancane ukudlula usisi laba abadala ubamenshinanga kodwa masuku interview uyabona thina sazi njena lokhu kumntanakho futhi nabantwana bakamama babancane kusisi
Cha angizange ngiba mention ngoba umama uyabazi bona. Oh, okay. Yeah. Ngingamazi uye yona lona ngoba ngathi ngamthola komunye umama before. Hayi ngiyalingwa. Hayi uyangilinga. Oh, uzohlala nomamakhe. Akungcono kuphume mina nabantwana bami. So umuntu omdala yazi inkinga Akungcono yini? kuphume mina nabantwana bami. Mothomolo. Why ufihla umntwana? Izingakanani into songifihlele zona ke? Zingakanani? Hayi ngiyalingwa kwami. So mama, ubaba maybe ngiyabona ukuthi ngathi uyasaba ukuexplainela angazi. Kodwa mama lo mntana lo umbona ngaka, angifuni ukuqamba manga uface izinto difficult too much. Umbona akanje eze nobaba lapho ahlala khona kahlalanga kamnandi umuntu omdala. So ukuzalana ukuthi nje abe phambi kobabakhe akhule nabo sisi bakhe nawe futhi ubakhulise kwabantwana baka baba bona. Naye? Yes umuntu omdala. Yo Nkosi yami. Hayi nangohadebe ivuka amathuneni. Akahlelanga kahle. Yes. Umfihlile. Zingakanani into ongifihlele zona baba? Cha Hayi tshela mina okay maybe zingakanani into songifihlele zona? Hayi ngiyalingwa ngathi ngizohalela utshwala manje kusekuseni kuvukwa. Ekseni nje kanje. Into enye ufuna ukumtshela yona uma oyilena kuphela. cha umama abantwana labo ukucala cha uyabazi laba abadala uye nje lona kuphela. Ngakho ngilandeni. Uphi umamakhe makuthiwa uyafacewa umamakhe angadili nomntwana ngoba umama usayida nomntwana ufa nomntwana la kufika khona manje mina ngibe umama weyintandani ngiphuthana intandani social worker mina Orange Farm. Oh, mama ungathi intandani umuntu omdala asilungise le ndaba ngwana oke ngwana monna hao I understand uri monna uqeda utlalena no which is ubaba bo wrong simtshela libuwe ngilena uzobona ngicela ukuthutha ngihambe ngithatha impahla zami ngiphume ngihambe mina. Mothomolo usiketsa jwalo mama ga ukopa Lalela abantu ukuthi bangincede ngicela kona ukuthi ukwehlise umoya. Ubone ukuthi uneneve mina ngomkakho awukwazi ukuhlala phansi nami uzongibizela amakhamera mina kwami funeke ngidume mina manje uzongilethela into ezinje baba. umuntu omdala yazi abantu laba ama viewers into ufuna ungizela zona lezi baba. Mothomolo di viewers search zibioscope dikasothe mama di viewers search ngicalekisa umntwana kodwa wena baba mama ngithi lana sijo zibioscope size ukuzokuthola nje sizotholiswa umuntu ukuthi nje iclarity so solve ama problems. Msizeni mina ngifuna isizwe mina. Sifuna ukuthi wena Sizani yena mina ngifuna isizwe ngithi umlethile ubona kanjani ubona ke ukuthi wenza kanjani baba ngoba kukwakho wena uyikhanda leli bona ukuthi wenza kanjani baba. No wonder la ufika nemali eshodayo ungitshela udonselo umsebenzi udonselo kanti yonke le mali yabantwana bami iza ngapha. iza kuye baba umntana. Yebo kunjalo mama. So into ngifuna ukuyibuza ukuthi uthi iza kuye ene uthi mama again care angithi yomntana so nje kibatla ngoyitseba ko usendela mme wa haye chelete na ngwana wa maintain. Cha ngifakela ugogo mina. Ngifakela ugogo wakhe. Oh uyifakela ugogo Mothomolo wa ga mautlo ke sono jwang. Waitse mama wa ke nana go ntate o tlilo wena ke nana go ntate o tlilo wena ka bakala go msadi wa hae ha ona makabalelang teng anyway yes ke a tseba lena o wrong ntate ka go a o patele ngwana a ke le nna ke tolerate ntho Mothomolo o wrong but se ke tjho o tla wena so bane le team akere that's why o jotsa ngwana yo phela jwang ha tlo wena at least ka bakala go batla o tlisetsa mogwalo and stuff wa o tlisetsa ntho ena tlo jotsa yona bane o na le ngwana a feelang go wena ska o le msisa mogwalo because o tla le mogwalo ha tlo una tlo bua le nna before nkabe o tlile ho nna a tlo bua le nna before a utlo go ke reng o tla sa santlisa mogwalo no I can't I never ke ntla bana baka never Kishwile before ubuzothini if bekazini akithibi mara sithathe njengokuthi bekuyi before lena ubuzothini ungithisetsa di camera uthi lingna okobala lingna betheng every day watsiba wetsa manyala awayetsang usangithisetsa satla so lilona hape nna ka moele mama ko botsa something hane a sa tla le rona a tla a tsama le ngwana no tlo dumela ngwana akithibi na tlo bua leng na cheka monnaka re bue fatsi re bone go etsa jwang una le bo aunt una le di relatives sa hae maybe ne re tla bona o etsa jwanong o tla sa ngitlisetsa dithuto a ke ana not yaka maybe uyithathe ngokuthi thina sinceda abantu ma yabo ubona iJozi bioscope inceda abantu abaningi wathi naye maka uthi ngumfazi wakhe angithi ngumfazi wakhe wayengazange akhulume nami zingakanani into sekangifihlele zona ubaba zingakanani ngaphandle kwale mntana maybe khona ubaby ngizawuthini maybe ngiyagula nokugula Mothomolo zingakanani nawe izinto
Angeke ngichile. Mahade bakho into engiyifihlile ingakho nje ngizena la ngoba ngiyakwazi ukuthi hey Mise kubo anti bakhe abomalume abogogo banemafamily wakabani abo anti basaphila. ngakho bengazi uzobani wabo anti basaphila. makuyiwe khona makuyiwe hayi la indlu yabantwana bami. Mama wena jole hore batho ene lena Mtholo wami ongisindayo aza nemali eshodayo. Angeke isazishoda manje yonke le mali yale seyizozala endlini angithi. No, ngiyahamba manje. Ngiyahamba motho mulu neki ko ba re bue ka taba please. Mama motho mulu Okay, ngicela mama yani ke bothata bo I don't know na la ntate ane nna ke shebile ngwana o tlo ba sono nna vele nnete vele ke a e rata motho mo le kopole ke na maharing for ha ke shebile ngwana e tlo ba sono ka yena o re wa abuse ke moya wa mannete ka mo msadi wa ha o etsa so ha o shebile if re ka foster ngwana sala o tlo phela ka peace Cha nami ngiyabona ukuthi so ke a utlwa una bo anti ba kae bona ba teng ska hatsho hayi bakhona man. so wena ha o shebile bo anti ba ka dumela o dula le ngwana or ngwana vele re vesane Jozi Bioscope re nke taberi o ise odimo a ye di social working ba shebe fela go etsalang ka ena Cha because if I think go tloka di social worker if never atla khona gore a dule plekeng e sharp cha ngawuthi ngimane ngokhuluma nodadewethu anti wakhe mhlambe ngizohlanganani. ngumuntu onempatho enjani mara yena towards abantwana ngisi asifuni ukuthi umuntu omdala simsuse le okubheda khona simzise la okuwesi khona uyabo and sesi-involved thina siyiJozi Bioscope. Ngibona ngathi kuzawuba ngcono udadewethu kuba abantwana bakho baphethe kahle mhlambe nawe uzamthatha njengomntana wakhe. asenze so singayenzi isinqumo manje sokuthi umntana uzohlala ku-anti ngoba naye asazi ukuthi masifika uyositshela ziphi ngoba wena manje ungazitshela ukuthi masimisa ku-anti wakhe ngoba uphatha abantwana bakhe kahle ungazi ukuthi owakho uzomphatha kanjani. Ngiya-understand ukuthi niyifamily but sengisabela unana so ngiyabona ukuthi njengathi life yakhe nje kuzoba yisono ngaye so into emele siyenze thina off cameras because of angithi uyasho mele kukhulunywe no-anti siuza ukuthi u-anti uthini if umuntu omdala u-anti ayala ukuthi umntana ahlale kuye umntana simise ama-social workeni kusasemncane ungena grade 8 uzodisturbheka esikolweni usininini uzogcina aziphandela ngendlela ezihongo ngoba siyazi ukuthi i-life yamanje iba fast and if bana basawuda isikhathi le-sharp utloyiphandela aye bashimaning ayethe nthose ngathi akabahle nthose jwala yes avoid izinto ezinjalo ezisnacks ngoba umntana wentombazana Cha ngiyanizwa ke lapho ke mhlambe ngangcono kanjalo then mawuzothi masike ngathi usekhula khulile then ngimbuyise. akunenkinga na kuma social work uhlezi nje ukhona nje ukumvisita ukumbheka ngithi wakho mlahle bayamgada because of akena like a safe space sokuthi angahlala uya understand Mara ngoba sifocus kuwena nje namhlanje umuntu omdala besithi sinceda wena nje kuphela singahamba mhlambe off cameras from here siye ku-anti siqale sive ukuthi yena iside lakhe lithini ngoba ngumndeni uyabo ukuthi engakhali ethi hawu senithatha umntana nimlahlela le thina siyifamily sikhona uyabo singaqala kuye maybe off cameras. Kungangcono kanjalo. manje kucalwa ku-anti ane akucalweni ku-anti akunana nizocala ku-anti wenu ane ya nizwe ukuthi u-anti uthini kodwa if anti angavumi asina choice yeah wait guys ke atshepa la bona batho ba baholo re fihlile mona ska re fihla re romelle ke ntate a go tlo confessa ko msadi wa re nona le ngwana ha re fihla msadi o ra batle ngwana tabe bohloko go ngwana o sentsana kena grade 8 o dula le mme wa hae ka mo mme wa hae lena wa mo abuse ke mme o snang taba mme o snang next so nto like ha ke tso so hana taba mme wa hae go re hana care hana ntho ya re ke na le ngwana hana go re ba tswa keng so ya ke ntho bohloko ngwana wa iphilela fela so ntho tlo etsalang no go re re tlo isa ngwana ko anti wa hae no re lo botsa anti o comfortable ka gore a dule le ngwana a buti wa hae na if anti a ra nna lady blue ke sharp ka gore nka dula ka le ngwana buti wa ka ha ona ntho tlo etsang ngwana o tlo ya di social working because of Jozi Bioscope re batla o make sure ngwana o antlantle o thola education e right re batla o make sure o dula ko a safe space re batla o make sure o save ha face di abuse ha face next so lwena mo hae ntate ka pamme ha ebe o batla o introduce ngwana wa hao ka montle ko msadi wa hao ko monna hao o ska lebala fela go email ko Jozi Bioscope today ke a le rata kaofela guys and I'll see you in the next episode. Yes baby.